Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nabakira ha program ebyamagara nimpamyango ebimusibire numukora byona byabagendera kurungi umutebekanisa the Gloria Kanyonyozi kandi nerizoba tugarikamu ebuzo kandi byo rizoba ntukwata abuzo ebirukwata ahabakyara ebine birukwata ahandu arizo kuteganisa abakyara hamwe na nokuzara kandi atayayiso mukugu Dr. Julius Mugishanwara bina tugarikira mu ebuzo byetu byerizoba ongote wangu program eji nekushibaho abakazire health products bine byo kunywa Kazire lemon green tea, Kazire aloe green tea, Kazire vit fruit juice, Kazire orange tea hamwe na Kazire water. Kandi wanenda kutwegetaho aha program ne wenda kutsindikira kibuzo cyawe zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara sagaho mwanya tawe kibuzo cyawe taha amazina gawe n'imyaka yawe naho rukurga mutsindikire ahari 838 handiko rurimi urukubasa kwanguhira warora nyankore ndukuteganisa handiko mu rujungu handiko mu rutoro handiko mu rukiga handiko mu runyoro handiko mu ruganda haza kubanza tsowa Dr. Julius mutaragaho tugaraka Dr. nakwakira ha program ebyamagara Ego bari munonga mutebekanisa wa program bari kunyakira kandi ninyakira bona bari mu baturebe ishaheji impamya muganira kwitoku nsavye bagasara kandi tujinjime yitwihamu Nubanyita Dr. Julius Mugisha ndio mushaho omwirwaire Ruhango kandi ndio mutendekwa omuntu indwara z'abakazi ninkora ko narabagamwe mu rwaire Ruhango narukanza abana no ka drive ahambara medical specialist clinic ombwire bwanje utari bwa government ya Dafite kibuzo cyo kubanza ugunagira ngo nkabarikanye nenda ndukuzara baji bazira mbwenu nagirenda nimbasa kuzara kurungi yagira ngo bamwita chompeire we bari munonga chompire kuruga mitoma ansa y'ikibuzo ico kugira ngo inga ubwiro bwakare ko babiro barakanye nenda bakaba kusharira bakusibensheshe ningo bundi bagihamwe konkate bikubyanyize ibintu bya science twasharamu barango kugihamwe ngo kusibensheshe tikikuru abo umuntu nabayine abantu bakubona barira so kubarakanye nenda ekiruho murga ko mucuzo cyawe twikiriza kuzara abo wenda kuzara ubwire bwifisha bwahika ecyagibariro kubanza hatenza kakaneje kinebo kabone bayahwira mani chikwingana no kuba tukushimeza twantushemeza hina utukushara kandi nyene ko kuza kubaraka barukira handi ecweke kubarikiramo washiteka habisha kugira ngo zo kugirisha lecho kumanyisa nzaga kanjira kintu kibaro so mwana chompire wabo inenda echabro no tuba kuzombashaho tekwa kushemeza kandi okushemeza tukuza kutegeza ngo banzo kikakugirebisha tukushemeza esandi biri zikuburayo ekiba kweta erective cesarean section nyaburi utashijezaho noza kutunga ikizaro cy'amana kandi ogo ndijo nagira ngo omucyara nabasa kuzara aha myaka 88 kandi ogwene bamwita Judith narga ibanda Judith kurugibanda ekizo cyo kugira ngo umukazi nabasa kuzara aha myaka 88 icyo kwanza cyabena bintu bitkubanza twayebuza imyaka 88 warazireho oyo no mwana ndijo ninga kuyobaho kusihati imyaka 88 no kwenda kuzarira unga ansa yikibuze kukigarakamu yes namazima no basa kuzara konkara bintu bitkwantwe nango rubanze tumanye nozo micwe noza muje umukazi uri kwasa kuba nazo micwe kana akuza muje akona kamanso ko kugira ngo no basa kuzara zefatite sign if you are going to your menses so Judith waba no tuzo micwe uri kuza muje oyo no mushija omushana wari kuzara abo bashindu basa ko oyo no mushija umuje atakuzara Judith nyine myaka 8 otkanda hati wetabaho ki so emyaka 8 wanozo micwe no basa kuzara Dr. Gondijo najango nabanye ninyeke Adela ninterwa mutwe mbeza ntanaka mbaje namara
konka ninkoresa family planning. Hati mwana Adera okutera umutwe okaizo katanaka ero ntunuke nangwanze twamanya umutwe ogwe omazuru gwe kwingana kino kufitera ekikutana sya niki abo kutera umutwe konka nakamanya soko kugira ngo ombiri ine kintu ekitakugendaje just design so mwenu tubanda zaswende abantu wetaga kugira ngo turebe ekikuteza umutwe niki twanze twe mwe rwara zo nezindi oinemo mushija oinemo pressure oinemo sukari hinebindi bintu ezindi ndwara zikuteganisa so tweza kuzimaramu then ho twasa kuja kureba ngo ugo mutwe ugu ni kuretwa ki cyane wenda ubu ngoko yakibuza bajya mu kuza family planning ni imanya we no banera kugira ngo maybe family planning no kureta umutwe ni cyamaze mu family planning basa kureta ho umutwe kurugira no muri ngo ki ugo process bemere ngo yona njoka waza family planning n'ibintu binje bitwanza twapima no baza waza bakukansoringa bakubwegese bakugambira bagamira mu hoyine bine bari banamagaraga ngo kugari bari ibintu byinshi babona kushara mu murego gokwa so mwana twamtishimanyaje ngo aho wagira ukazomba tendeshe bakushoboraje bakupima bapima za pressure bagira ki mwatona mu murengo so kutera umuntu nshobasa kwa kitakoretwa family planning so mwana buhabuzo bundi ko no kugira ngo ncetaga obanzo gende bachebere abone ibintu binje kuteza umutwe twashanga ibintu byona bitarimo n'indwara zindi abone kugira ngo maybe ninga shoko umutwe ngo wasakwana kuretwa ki family planning yakozesa konka cyo ni cyamazima haremera mu family planning yafasa kuteza umutwe konka kandi kutera umutwe katanaka reka turiko kushitamira ibintu byinshi ndabasa kwa indwara eyo shitamire kuyombere kungo takujimanya yo kureta kutera umutwe ugaruka katanaka so mwana ukabuze bwanje banzo gendo cebeze indwara isikwasa kureta umutatera umutwe nuko narakugambire amuzamene njya isi umuntu ushaka ya mishogonga amushanga rwasa kurwara gakureta iki kandi kuko narakugambira ubutera umutwe nakamanso kugira ngo mbiri ine kintu ikitakoraje so bwenu Adera chendo banzo cebeze orebe washanga bitarimo ebyo na bitarimo then za kujya ki za kugaraka ahamirongo ya family planning yoroho turi antindo kutubasa kuhindura Wakirinated kiri on program y'amagara kandi cyine Dr. Julius Mugisha ariyo natugarikira mu bibuzo by'itu kimwe ahakindi konkane yoriyoko no basa kutwegeyitaho ubuze kibuzo cyawe no byakwa kitari kushana nebituri kugamba heri izoba ikibuzo cyone kiri kwata ahamagara gawe twaza kuzomugaho umuro tugarika ntargaho